guys, jumpa lagi bersama gua Haidar Channel. Kali ini ada channel lagi lihat ondel-ondel guys. Habis lebaran nih ondel-ondel susah dicari, ternyata di sini ada guys. Ondel-ondel lagi ngibing di pinggir jalan di daerah Cibubur guys. Nanti kita lihat ngibingnya guys. Dari Kania Betawi kayaknya ada yang pakai baju sanggar Kania Betawi.